eZimbabawe Electoral Commission sabona ke ubaba Ncube kanje baba igama lonke imali baba Innocent Ncube baba Ncube abantu bayakhala abathi amabizo ababoni abanye bathi bakhala bengarejistanga kodwa abaregister abanye bavota ngo2018 kanti uhamba njani ba hayi siyabonga baba Sibanda isituation engathi silazo lapha kulandela ukuphuma kwe voters roll and abantu mebe uzisizwe ukuthi I voters roll kayiso final I voters roll eyenzelwe ukuthi abantu bezokhangela amabizo abo bebone ukuthi amabizo abakhona yini aqondile yini awuboni ukuthi ibizo lakho likhona kuphela uyakhangela ukuthi lipelwe kuhle I-ID number yakho yiyo yini I-address yakho yiyo yini so right now nxa kunga right uyacorrect ngoba uzakwekela kunjalo come ngesikhathi sokuvota thole bithathe I-ID number yakho bebone kayihambelani lalela kawusavoti so I-purpose ye-inspection yokuthi abantu bezokhangela izinto zabo bebona ukuthi right. Now coming to your question ukuthi kuhamba njani from ukubuya kwabantu kuphuma into ezintathu lapha kimi oqala ukuthi kulama mispost abantu abathi ngihlala la kodwa sengiphoselele that is number 1 yena lama mispost abe ama categories amabili kube le category 1 ukuthi imispost yakhe utshintshilo waphiwa le address engasiyo what happened lokho yana angeke ukuchazele ngoba ngikwazi omunye abe le mispost maintains the same address kodwa ke abe se system mispost lwana kungenzakala ukuthi nxa within that area kungenzakala ukuthi asiyo mispost per se kuaffectwe i-delimitation le entsha ama-boundaries imingcele le emitsha esiyifakile ukuthi suke waba ngapha kumingcele lapho esaqhuma khona wasala ngapha kumbe wamuvela wasiwa endaweni enhle kube sokusiba lale icategory ye-not appearing i-not appearing lokhuyana sikuthatha lakho sikuthi kube kabili futhi uthe not appearing sawuchecka wachecka ku 02 sorry USSD lian ustar 265 hash nxa kuyikuthi khona ku star 265 hash lian kawukho completely then siyakuhamba lawe siyokukhangela ngaphi kulokhoza ku database yethu nxa ku database yethu ukhona kungatshintshanga ama details kuthi ukuthi ukhona so kasikuniki form siza kubhala phansi ukuthi we need attention ukuthi sikukhangele nxa sesilungisa going forward kube sokusiba lalo ukuthi test checker ku 265 awuzange bekhona si checke ku star locus si checke ku database yettu kawukho ku 265 kawukho ku database kawukho ku voters roll then the assumption you are not registered completely. So if you have that case, kumele ubuye uzoregister unless you can prove ubuya le locus le stikitana lesana osinika ukuthiwa locus, then we take it from there sesingabona ukuthi kunika. But if you have neither of those ungathi walahla so fana lo muntu ongaregister usuyaregister kuhle but nxa kuyikuthi ulakho kutshengisa ukuthi but awusekho completely, then sesiyakuthatha ke siku re-register futhi. Then i-delimitation imuvile ama-boundaries like we explained ngesikhathi siyenza
I explained it to the political parties, ngababiza ama-political parties, ngabatshela. I explained it to the sitting members of parliament, sitting councillors, ngababiza, ama-sitting members of the National Assembly, ngabiza lama-councillors, ngabatshela, ngathi i-delimitation sesiyenzile. People are likely to be moved from their wards. So I expected them to also share that information with abantu. So nxa usumuvile usubuya lapha sesiyaku-check-a ukuthi ikuphi kwakhona okuku-affectayo. Nxa kuyikuthi u-affectwa yile movement entsha akusela ngenye indlela, you have to live with it in your new boundary siyabe sesikufake khona. But-ke kulabanye abayeqayo, abanye babuya bethi ngihlala ngapha ema-western sekungifake ema-eastern, i-address yami ilokhile. That is an anomaly which we will give you the form to correct. Isikhathi sokuthi ucorrecte sizaba khona yini ukhala ama-election angabizwa noma ngasiphi isikhathi? Right. Khathesi we are working flat out. Ukuthi simake sure ukuthi abanye abantu bangabe bengekho ku-265 khathesi. Kodwa come nxa kusiyaphela week or two kumbe inyanga babe sebekhona. Kungaze upresident enze proclamation, we will continue working on those. USSD code start 265 will continue working. Abantu bengabe be-check-a on that locus throughout. Lingayekeli uku-check-a ku that 265 ngoba yiyo eyabe sithi ukuthi hayi ukule mistake when you came, bekule mistake when you came, khathesi usu-corrective. So abantu bengayekeli asithi laba abafuna ukuncintisa amabizo ngenxa ngekho ngafika isikhathi sokhetho ukuthi angeke bayincintise phela. Nxa kuyikuthi kakho completely and kasukumanga ukuthi ayikhangela, then that will be up to him. Yikho phela i-exercise le ikhona ukuthi wena ufuna ukuncintisa ngomele ugijime phambili, make sure ukuthi you regularize izinto zakho, make sure things are in order ukwenza ukuthi ungabi le problem. Njalo ke ngomgqibelo ongasaqalisanga kuhle kakhulu kubulala lapha likhanele zangezelelo usuku yini mbaya. Njengoba watsho umphathi wezek wakufaka la ku Twitter, umphathi omkhulu wezek ubaba uSilayikwana wathi baza engezelela ilanga la sikhangele ukuthi kwenzakala, uza communicate with us formally abantu sibayenze ngoba abantu bathiwa baza inspector for 5 days. So there is no way we can have people expecting 4 days and we say locus baza inspector locus ayabo. I know. Mongakula abantu bathemba bazazwisisa ba. Hayi, themba lani lizancedisa lisesicinele ngoba into le background. Abantu their problem is abantu babuya be-agitated as if there is something which is who are we to remove people's names and why? Who are we?